Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Umugaba mukuru w'ingabo z'Uruganda General Rutangiye Makenga yasabye abayoboke baryo gukomeza kuba umwuka w'intambara. Abasezeranya ko intambara barwana muri leta ya Kongo Kinshasa bari hafi kuyitsinda. Makenga yatanze iyo sezerano ku itariki 29 kubuza ubwozi bwa FCM bwahuriraga n'abayoboke baryo mu ngoro ndangamurage yahibereye mu mujyi wa Goma. Ni inama yitabiriwe n'abayoboke ba FCM baturutse mu mujyi wa Goma muri teritwari za Rucuru, Masisi, Nyiragongo, Warikaye na Rubero. Ikaba rigamije kureba hamwe ku mwaka wa 2025 wagenze. Makenga babwiye ko intambara FCM Uruganda Aribwo igitangira, asaba buri wese kuba umwuka wayo. Ati intambara irakomeje nabibutsa kureka gufata nk'abo mwarangije intambara. Ntimurarangiza intambara nibwo igitangira, buri wese agomba kwifata nk'aho ari mu ntambara, waba uri mu biro cyangwa sandi ufata ibyo biro nk'indacyo urimo. Makenga kandi ibukije abayoboke ba FCM ko mu rugendo barimo rwo kubohora Kongo n'abaturage bayo kwitanga bigomba kuza mbere y'ibindi byose. Yavuze ko n'ayandi mahitamo bafite usibye gukomeza urugendo mu rwego rwo kubohora abanyekongo n'igihugu cyabo. Asaba buri wese kuba seriye no kwitandukanya n'ibikorwa bibi nk'ibikorwa by'ubutetsi bwa Kigedi bahagurukiye kurwanya. Jean Makenga yijeje ko intambara FCM Uruganda iri hafi kuyitsinda. Ati mu bihe by'intambara turi hafi kuyitsinda. Umuhuzabikorwa wa FCM ari ku Nanga yoberuwe yasabye abayoboke ba FCM mu mwuka wo kwitanga no kurwanya imigire mibi kugira ngo bazatsinde intambara barwana. Nanga yavuze ko ari ibimenyetso byerekana ko umwaka utaha uzaba uw'intsinzi, umutekano n'intangiriro yo kongera kubaka igihugu. Umuyobozi mukuru wa FCM ku Nanga yatangaje ko abanyekongo bose haba muri Matadi, Lubumbashi, Kinshasa, Mbandaka, Kananga, Kisangani n'ahandi bakeneye imiriko kandi kuri buri yo mizero yabo. Nanga yasobanuye ko FCM iharanira ubumwe bw'abanyekongo bose, amahoro n'umutekano kandi kuba mu muhanga nabo mu bice itarafata bakeneye ibyo byose. Mabwire kandi ko nibura abarwanyi 15 bamubona n'abasirikare 5 bo mu ngabo za leta ya Kongo Kinshasa FARDC baguye mu Rwanda ndetse kubera ikikwita mu ntara ya Kwiru. Kuwa mbere igisirikare keretse abanyamakuru n'intwaro n'inyandiko by'abarwanyi bamubona byafashwe nk'uko FARDC bitangaza ibintu byafashwe birimo imbunda 29 za kalibre 12, imbunda 3 za AK47 hamwe n'ibyangombwa byinshi byakorewe mu midugudu ya Boringo ndetse na Kana Ikikwiti. Umuvugizi wa FARDC mu karere Kapiteni Anthony Mwarushayi yongeye gushimangira ko ingabo ziyemeje guhagarika Burundi uyu mutwe ugaragara nk'ikibazo gikomeye mu rembo ya Kinshasa. Yababajwe n'urupfu rw'abasirikare 5 avuga ko batishwe n'ibyuma ahubwo bicishijwe intwaro z'intambara. Kubwo ibyo ni ibimenyetso byerekana ko atari umutwe w'ibyigomeke cyangwa se inyeshyamba zoroheje, ahubwo ko ari inyeshyamba zifite uko zubatswe. Televiziyo ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahagaritse agateganyo y'amakuru witwa Joseph Oscar Mbari Kahiji wakiyemeje General Sylvain Kengo ubwo yibasiraga abanyekongo mu bwoko bw'abatutsi. Ku itariki 29 ku buyobozi bukuru bwa RTNC bwagize butu umuyobozi ushinzwe isakaza amakuru kuri televiziyo Oscar Mbari Kahiji yahagaritswe y'agateganyo ku mirimo ye kubera ko yemeye ko amagambo yibasira ubwoko bw'abatutsi mu bugizi wa FARDC General Sylvain Kengo efome yatambuka. Kahiji yakire Jean Major Kenga kuri televiziyo yo gutereka 27 Ukuboza mu kiganiro Plateau Special yaragiye gusobanura uko umutekano uhagaze mu burasirazuba bw'igihugu cyane cyane mu bice biri kuberamo imigoro muri Kivu y'Amajyepfo. Aho kwibana ku nsanganyamatsiko Kahiji na Jean Kenge bafashe umwanya munini bibasira abanyarwanda n'abanyekongo mu bwoko bw'abatutsi. Byagizeho umusirikare avuga ko gushaka umugore w'umututsi kazi bisaba kwitonda kuko ngo ntibabyara nabo badahuje ubwoko. Umugaba mukuru w'ingabo za Kongo Lieutenant Jean Jules Banza Mwirambwe yarahagaritse by'agateganyo Jean Major Kenge kubera amagambo nyuma y'igitutu cyaturukaga impande n'impande cy'abayamagana. Itangazo ryashyizweho umukono n'umugaba mukuru w'ingabo za Kongo Lieutenant Jean Banza Mwirambwe Jules rivuga ko byatangajwe Jean Major Kenge na biro myumvire Kongo Kinshasa cyangwa se umugabo w'ikirenga wa FARDC, no kuvuga President cyangwa se guverinoma. Ubuyobozi bwa FARDC bukomeza bushimangira ko bwemeje kurinda igihugu n'abanyekongo bose kinyamwuga kandi muri discipline nta kuvangura kugeza ku gitambo cy'ikirenga. FARDC kabihamagarira abanyekongo kugira umwe, gufatanya no kwamagana imvugo zibi urwango kugira ngo bafashe ingabo gusohoza inshingano zazo. Amagambo ya Jean Kenge agaragaza uburyo urwango batutsi bafitiwe muri Kongo Kinshasa rwafashe intera ndende nubwo ubutegetsi bw'iki gihugu bwari bumaze igihe kinini bugaragaza ko abaturage bose bafatwa kimwe. Minisitiri w'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Dr Bizimana Jean Damascene yasobanuye uburyo bamunzwe n'urwango bayundi igisobanuro cy'ijambo ubwenge bagamije nabi. Tariki 27 Ukuboza ofisiye mu ngabo za Kongo General Sylvain Kenga avugiye kuri televiziyo ya leta ko ubusanzwe ijambo ubwenge ryakomotse ku bantu, ariko ubwo abanyarwanda barifataga barihinduye ibindi bihabanye n'igisobanuro cyaryo. Mu mvugo yibasira cyane abanyarwanda n'abanyekongo mu bwoko bw'abatutsi Jean Major Kenga wagaritswe by'agateganyo ku mwanya w'ubugizi ingabo za Kongo yavuze ko ku banyarwanda ubwenge bisobanuye amayeri y'ubugizi bwa nabi, uburyarya, uburiganya n'ibindi bibi. Ku itariki 29 kuza Minisitiri Bizimana yatangaje ko abamunzwe n'ivanguramoko bagoretse ingana igisobanuro cy'ijambo ubwenge bagaragaza ko abanyarwanda barikoresha mu kubeshya. Ati iki nicyo kinyoma cyakwirakwijwe mu myaka mike ishize no mu hakanyi w'Umufaransa Pierre Peya. Aba bamunzwe n'ivanguramoko bashyikije Jean Kenge bari kuvuga ko ubwenge mu muco nyarwanda ari uburyarya cyangwa se uburiganya, kandi sibyo. Uburyarya n'uburiganya si ubwenge.
Minisitiri Bizimana yasobanuye ko ubwenge ari indangagaciro mu muco nyarwanda yigisha abana kugira ubumenyi bw'ikirenga kuva bakiri bato, kandi ko hari n'imigani myinshi y'ikinyarwanda igaragaza ko iri jambo ari ryiza. Ubwenge buheze mu nda burabora, ubwenge burarahurwa, ubwenge buva hasi, ubwenge bw'umwe buratubona, ubwenge si ubugingo, umupfumu ntiyapfuye. Ni ingero z'imigani y'ikinyarwanda Minisitiri Bizimana yatanze igaragaza uburyo isobanuro cy'iri jambo gitandukanye n'icyo Jenerali Major Makenga yarihaye. Nyuma ariko kandi uri musirikare mukuru muri FARDC Colonel Serge Makoko Bwanamoya wo muri batayo y'ingabo zirinda perezida yoherejwe muri gereza Ndoro, kandi dosiye yamaze gukizwa umushinjacyaha mukuru. Amakuru amaze kujya ahagaragara agira mu kinyamakuru Bwiza cyo mu Rwanda avuga ko akurikiranweho ibyaha byinshi bikomeye birimo kugirana ibiganiro kuri telefone no mu bagize FCM23 hamwe no kunanirwa kubimenyesha nkana, kugerageza guhungabanya umutekano w'igihugu, gutangaza amakuru akomeye ajyanye n'ibikorwa by'umugaba w'ikirenga. Arashinjwa kandi gutunga kuri telefone ye amashusho yerekeranye n'icwa ry'abakuru b'ibihugu byinshi barimo Thomas Sankara, Saddam Hussein, Laurent Desire Kabila na Samuel Doe n'abandi, no gukwirakwiza ibitabo bishyigikira cyangwa se biteza imbere guhirika ubutegetsi. Abo basirikare bakuru ba FARDC bamwe bakomeje gutabwa muri yombi bashinjwa guhunga umwanzi ku rugamba, mu gihe abandi bavuga ko bafatwa mu rwego rwo kurwanya abacengezi, ubugambanyi no gushaka guhirika ubutegetsi muri FARDC. Hari amakuru ava mu kinyamakuru Media Congo Kadomonete avuga ko hari abarwanyi bagera kuri 30 barwanaga ku ruhande rwa FCM23 bamaze kwikiriza ingabo za leta ya Congo FARDC, nubwo nta ruhande rurabyemeza mu bashinzwe gutangaza amakuru ku ruhande rw'inyeshyamba. Hanyuma Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane wo mu Rwanda Olivier Nduhungire yanenze abamaganye imvugo z'urwango za Jenerali Major Sylvain Kenge bakoresheje imvugo rusange zitavuga yibasiwe n'ibyo bikorwa. Tariki ya 27 Ukuboza nibwo Jenerali Major Sylvain Kenge umuvugizi w'ingabo za leta ya Congo avugiye kuri televiziyo ya leta amagambo yose ronye Congo ubwoko bw'abatutsi. Byagezeho uyu musirikare avuga ko gushaka umugore w'umututsikazi bisaba kwitonda ko ngo nibabyara nabo badahuje ubwoko. Amagambo yakurikiwe n'igitutu cyatumye ku mugoroba ku itariki ya 28 Ukuboza ahagarika mu nshingano ze by'agateganyo impirimbanyi uburenganzira bw'abantu muri Congo. Ku itariki ya 29 Denis Mukwege yasohoye itangazo yavuga ko ryamagana ibyakozwe na Jenerali Kenge ari kurinda kugaragaza bibasiwe cyangwa se cyakozwe, yisha mu mutaka w'imvugo rusange nkaho nta cyakozwe. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungire yagaragaje ko umuntu ushaka kwamagana imvugo cyangwa se ibikorwa by'urwango agakoresha imvugo rusange yo kuvuga icyabaye nabo kibasiye abagikorana uburyarya. Ati birazwi ko umuntu yamagana igikorwa cy'urwango ariko akirinda kugaragaza umuntu cyangwa se abantu bibasiwe n'icyo gikorwa agahitamo gukoresha imvugo rusange zivuga ngo amagambo yose cyangwa se ibikorwa byose byenyegiza urwango, uko kwamagana ntabwo kuba kuvuye ku mutima. Minisitiri Nduhungire yavuze ko bidatunguranye kuko Mukwege amaze igihe yirengagiza ubwicanyi bukorerwa Abanyamurenge wo muri Kivu Amajyepfo kandi anashyigikiye abajenosideri bangize FDLR. Ati Denis Mukwege utarigeze yamagana ubwicanyi bukorerwa Abanyamurenge muri Kivu Amajyepfo akanashyigikira ibiganiro n'umutwe ugizwe n'abakoze jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda FDLR ari nawe bakigendera ku mategeko 10 y'Abahutu ari no Jenerali Major Kenge yakoresheje. Ibi bigaragaza uburyarya buhishe muri ibi bikorwa byo kwamagana. Minisitiri Nduhungire kandi yanatangaje ko umutwe w'iterabwoba FDLR utera inkunga na leta ya Congo ari kimwe mu bibazo by'ingutu bitarabonerwa umuti kandi bibangamiye umutekano w'akarere. Yavuze ubwo yagisaga ijambo ko nama gashinzwe umutekano ku Afurika yunze ubumwe mu nama yako 1921. Minisitiri Nduhungire yavuze ko byagizwe mu rwego rwa diplomasi muri uyu mwaka bitanga icyizere n'inzira igana ku iherezo ry'intambara mu karere. Yasabye urwego gushyigikira ishyirwa mu bikorwa ryabyo mu byemezo byafashwe bijyanye no kubungabunga umutekano mu karere k'ibiyaga bigari, harimo n'amasezerano y'amahoro n'ubufatanye mu by'ubukungu yasinyiwe Washington tariki enye Ukuboza, arimo ingingo zijyanye no gusenya FDLR, ari kugeza ubu nta kigaragara cyakozwe. Ati FDLR ifatwa na Kinshasa iracyari ikibazo cy'ingutu ku mutekano w'akarere kitarabonerwa umuti nk'uko byagaragaye vuba ngaha batwika insisiro muri teritwari ya Warikare tariki ya 15 Ukuboza umwaka no gukomeza guhungabanya umutekano w'akarere kugeza ubu. Intambara zibera mu Burasirazuba bwa Kongo zaranzwemo ibiganiro birimo ibyangura na Katari ahaganira leta ya Kongo na FCM23 mu bihe bitandukanye bemereje gushyiraho agahenge hagamijwe gushaka umuti urambye w'intambara yogoje akarere. Gusa no bumvikana ibitero ry'ingabo za leta ya Kongo FARDC, Wazalendo, FDLR ingabo z'Urundi baga mu bice bigenzurwa n'urya FCM23. Nduhungire ati u Rwanda rwagaragaje kenshi ko ry'ingabo za leta ya Kongo ryica buri munsi umwanzuro w'agahenge. Nashaka kwibutsa ko agahenge ari ubwumvikane hagati y'impande zirwana hagamijwe guhagarika kurasana, hagamijwe gukemura ibibazo bibahanganishije impande zose zirebwana ko mu buryo bungana, bityo uruhande rumwe ntirushobora gusaba kubariza agahenge rwonyine. Yasobanuye ko u Rwanda rushyigikira icyemezo cy'urya FCM23 ryafashe cyo kwivana mu mujyi wa Uvira hagamijwe gukurikiza ibyasabwe n'abahuza no kwerekana ko biteguye kujya mu biganiro. FCM23 yigaruye Uvira tariki 9 Ukuboza ari kurekura uyu mujyi tariki ya 15 ibisabwe na Amerika nk'umuhuza mu biganiro by'amahoro. Minisitiri Nduhungire yashimangiye ko u Rwanda ruzakomeza kubariza ibikubiye mu masezerano ya Washington ku itariki 9 Ukuboza, arimo ingingo yo kurandura FDLR ugizwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Imibare iheruka gushyirwa hanze n'ingabo z'u Rwanda igaragaza ko FDLR igizwe n'abarwanyi bari hagati y'ibihumbi 7 n'icumi bari bashaka gutera u Rwanda no gukomeza umugambi wa jenoside.
naranganije amaso umunyamakuru byandikirwa urundi abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika banditse ko guverinoma y'u Burundi yafashe ingamba zo gufungira inzira abasirikare kugira ngo badakomeza guhungira umuhanga bitewe no gutinya gusubizwa mu ntambara n'uburasirazuba bwa Kongo. Ibiro bya perezida w'u Burundi bigaragaza ko kuva mu 2023 ubwo abasirikare b'igihugu batangiye kurwanya M23 kugeza muri Kanama uyu mwaka abofisiye bakuru 14 baturutse igisirikare bajya mu muhanga. Abofisiye bakuru b'u Burundi baturutse muri ibyo harimo 9 bo mu cyiciro cya koloneli na 5 bari bafite ipeti rya majoro bandi bafite amapeti matoya. Bigaragara ko umusirikare wa nyuma byemeje ko yatorokeye umuhanga Leta Irambo na Desire. Iteka ryemeza ko yatorotse ryashyizeho umukuru na perezida Ndayishimiye tariki 22 Ukuboza uyu mwaka. Amakuru ava i Bujumbura yemeza ko abasirikare batorokera umuhanga bari mu byiciro bitandukanye ariko biganjemo bafite ipeti rya Leta na kapiteni bajya mu bihugu by'i Burayi, Canada cyangwa se Dubai muri Leta z'Ubumwe z'Abarabu. Abasirikare b'u Burundi batoroka bajya gushaka akazi muri ibi bihugu. Abenshi bavuga ko batera kugenda barimo kutumva impamvu boherezwa kurwanya M23 mu burasirazuba bwa Kongo. Gutoroka byari byoroheye abasirikare bifite abakozi b'urwego rwihariye rwa polisi rutanga pasiporo cyangwa se pafe babasabaga gushaka indangamuntu ziriho amazina atari ayabo hanyuma bakishyura ruswa kugira ngo bahe iki cyangombwa cy'inzira gihura n'indangamuntu. Nyuma yo gutsindirwa M23 mu bice bya Kivu Amajyepfo biri mu kibaya cya Rusizi nka Katogota, Rubarika, Sange, Kiriba no mu mujyi wa Uvira, Leta y'u Burundi yagize ubwoba ko umubare w'abahunga babifashijwemo n'abakozi ba pafe ushobora gutumbagira. Umuyobozi w'umuryango Fokode uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu Pacifique Ninazwe kwa mbere yatangaje ko hari abasirikare bamaze iminsi bafatirwa ku kigo cy'indege cya Bujumbura ubwo babaga bagiye gushaka akazi Dubai. Muri barimo abafatiwe mu biro bya pafe. Tariki 22 Ukuboza Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi Dr Edouard Bizimana yafashe icyemezo bisa naho kireba abarundi bose bajya gushaka akazi mu mahanga ariko kivuga ko ikigamijwe by'umwihariko ari ugufungira inzira abasirikare batoroka banyuze ku kibuga cy'indege. Icyemezo cya Minisitiri Bizimana kivuga ko umurundi uzagera ku kibuga cy'indege cya Bujumbura agiye gushaka akazi mu mahanga azagerekana ifishi imuranga yatanzwe na Minisiteri imushinzwe. Umukuru n'ikiramwe ritanga abakozi rimwohereje no mu muryango bivuze ko bitandukanye nuko byari bisanzwe umusirikare ushaka akazi mu mahanga asabwa kwerekana ifishi irimo iyahawe na Minisiteri y'Ingabo n'abahoze ari abasirikare. Iyo ntiyayibona mu gihe akibarizwa mu ngabo z'igihugu. Ubusanzwe Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Burundi niyo yakurikiranaga abarundi bafite akazi mu bihugu byageneye n'Uburundi amasezerano yo guhana abakozi ariko ubu bizajya bikorwa mu bihugu bitaragirana amasezerano. Ntarava mu Burundi mubwire ko muri komini ya Kirundo ihana imbibi n'u Rwanda mu ntara ya Butanyerera mu majyaruguru y'u Burundi ingamba z'umutekano zafashwe zateje impungenge zikomeye mu baturage. Udusozi twinshi duteganye n'ikiyaga cya Cyohoha hari umugezi w'Akanyaru amarondo yagizwe itegeko. Ibintu ngo bishobora kugira ingaruka zikomeye ku mibereho buri munsi y'abaturage no guteza ibibazo by'uburenganzira bwa muntu. Nk'uko ubuhamya bwinshi bwakusanyijwe na SOS Media Burundi bibitangaza, aya marondo agenzuwe inzego z'ibanze kufatanya n'abagarara imbonerakure ishami ry'urubyiruko rwa CNDD-FDD ishyaka riri ku butegetsi. Imbonerakure ubwazo zitabira amarondo hamwe n'abandi bagabo bose bo muri ako karere akenshi atitaye ku myaka cyangwa se kuba uri muzima. Amarondo akorwa buri joro guhera saa 12 z'umugoroba kugeza saa 12 za mu gitondo cyane cyane ku misozi ya Mugendo, Kiri, Gaturanda na Kigina muri zone ya Ntega. Umuturage umwe ati umugabo wese utarageza ku myaka 60 asaba kugira uruhare nta kurobanura. Amarondo yashishikajwe kuva mu nzego zo hejuru za guverinoma. Izi ngamba z'umutekano zije zisanga imvugo zimaze iminsi zikoreshwa n'abayobozi zikura imitima. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye hamwe n'abayobozi benshi bo mu nzego zo hejuru za CNDD-FDD bashishikaje u Rwanda gukora amarondo nijoro mu gihugu hose. Umukuru w'igihugu yigeze kwemeza ku mugaragaro ko u Rwanda rwitegura gutera Burundi nk'uko byagenze muri Kongo. Amagarira abatuye intara bose kwitegura kurengera igihugu. U Rwanda ku ruhande rwarwo nta na rimwe rwigeze rugaragaza ko rufite umugambi wo gutera cyangwa se rwifuza intambara hagati yarwo n'u Burundi. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfundikira muri Uganda abanyamakuru bakoze ba muri no barandika bazi ko Perezida Kwibuka Museveni yasabye abaturage ba Uganda kuzima amatwi abanyapolitiki batavuguramo nawe. Avuga ko ari abantu badafite uburambe na buke bwo kuyobora imbaga badakwiye kubatesha umwanya. Ubwo ari mu karere ka Butambara Museveni yasabye abaturage kudafata igihugu ngo bagitere inyoni. Abasaba ko bakwiye gutora ishyaka NRM kuko ibyo ryakoze byivugira bakirinda gutora nk'abakina urusimbi kuko byagira ingaruka ku gihugu cyamaze imyaka myinshi kiyubaka. Ikinyamakuru Daily Monitor cyanditse ko Museveni yasabye abaturage kutazatora abantu basanzwe batavuga n'ubutegetsi kuko abashaka gusenya ibyubatswe nta kindi bashoboye. Ahangaha Museveni yiyamamaje muri Leta Mpigi irimo akarere ka Butambara yageze nyuma ko cyagura niba Yasabye niwe yari amaze kuhava kwiyamamaza. Amatora muri Uganda ari mu kwezi kwa mbere umwaka utaha. Museveni bigaragara ko azangana bikomeye na cyagura niba Yasabye wagize amajwi ya kabiri nyuma ye mu matora aheruka. Ikinyamakuru Daily Monitor cyavuze ko Museveni yabwiye abo baturage ko ibyo basezeranye biteze bamasigara cyicaro kuko hari ibindi yakoze basanzwe babona. Abasaba ko batazateshuka na busa ku muhunagazo w'amajwi bagafatanya kurinda ibyagezweho. Uyu mukuru w'igihugu wambara ingofero nini y'urugara yabwiye abo baturage ko bakwiye kumwigiraho ubuhinzi kuko nawe ari umuhinzi wabigize umwuga kandi bimuha amafaranga menshi kuko ku mwaka abasha kwinjiza miliyoni 70 z'amashiringi yamaze kwishyura ibisabwa byose mu bworozi bwe n'ubuhinzi. Ku rundi ruhande mu
muke cyaguranye batari yasi Bobo Wine yongeye gusaba abaturage mushyigikiye kutazava ku biro by'itora amajwi atabazwe mu matora ya 15 Mutarama mu mwaka utaha. Uyu munyapolitiki ushaka intebe ya perezida ku itike y'ishyaka NUP yasabye abamushyigikiye kutazatera ubwoba n'ikangata rya Jean Muhoozi Kainerugaba umugaba mukuru w'ingabo za Uganda usanzwe uri umuhungu wa perezida Museveni. Asaba abaturage kurinda amajwi uko bishoboka kose n'icyasabwa cyose ariko bakavana Museveni ku butegetsi muri imyaka 40 ubwo nawe yamuzaga mu karere ka Mpigi. Bwana Cyaguranye yasabye abaturage kutazagwa mu mutego baguyemo 2021 uko bamutuye hakimikwa Museveni abasaba kuzahagarara ku majwi bakava ari uko yabazwe. Perezida wa komisiyo y'amatora muri Uganda uretse kunga mu rya Jean Muhoozi asaba abantu ko bazatora bagataha ariko yamaganiye kure n'imirimbanye bamubwiye ko ari rwabuze isoni adakwiye kuvuga mu bantu b'abagabo. Mu mahanga muri Afurika Ubushinwa bwiyongereye ku bihugu bitandukanye hamwe n'umuryango umwe bwa Afurika mu kwamagana ko Somaliland imwe mu ntara zigize Somalia yemerwa nk'igihugu cyigenga. Minisitiri wungirije ushinzwe itangazamakuru Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubushinwa Lin Jian asubirwamo n'ibinyamakuru Reuters avuga ko nta gihugu na kimwe gikwiye gushishikariza cyangwa se gushyigikira imitwe n'amacyaka ashaka kwitandukanya n'ibihugu kubera inyungu bwite. Lin Jian yanasabye abakuriye Somaliland guhagarika ibikorwa byo kwitandukanya no gukorana n'ingabo cyangwa se imbaraga zituruka hanze. Ubushinwa bwatangaje ko bushyigikiye ubumwe bwa Somalia. Ubushinwa busanzwe bureba ijisho ribi Somaliland ko ifite umubano n'ubucuti bwihariye na Taiwan kandi nayo yifata nk'igihugu cyigenga imbere y'Ubushinwa bufata Taiwan nk'intara yayo. Taiwan na Somaliland ifitanye urugamba rwo guharanira kuba ibihugu byigenga. Kuva muri 1991 Somaliland yatangaje ko ari igihugu cyigenga umujyi wa Hargeisa nk'umurwa mukuru wacyo kandi komeza kwibaranira ariko nta gihugu kigeze cyemeza nka leta yigenga ku rwego mpuzamahanga. Ibihugu bimwe na bimwe byagiye bishyira ibiro bihagarariye muri Somaliland kubera inyungu za politiki n'ubucuruzi ako gace gakora ku nyanja gatanga. Ibihugu birimo Leta Zunze za Amerika, Djibouti, Ethiopia, Turkiya, Kenya, Ubwongereza, Denmark na Leta Zunze z'Abarabu birabihafite. Somaliland kandi ifitanye umubano uhereye na Taiwan nayo ibona Somaliland nk'umuvandimwe kuko bisangiye kubabiranira kuba ibihugu byemewe ko byigenga. Ku wa gatanu w'icyumweru gishize nibwo Israel yaje gutangaza ko yemeye Somaliland nk'igihugu cyigenga. Igihugu cya mbere ku isi gikoze ibyo ni umwanzuro wishimiwe na Somaliland ariko unamaganirwa kure n'ibindi bihugu cyane byo muri Afurika ndetse n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe kuko mu ntego zabo harimo kurinda ubusugire no gushyira hamwe ku bihugu bigize uyu muryango. Ubwo ariko kandi Taiwan irashinja Ubushinwa iterabwoba rya gisirikare nyuma y'uko Beijing itangije imyitozo ikoreshwa mu masasu ya nyayo. Bije nyuma y'uko Minisitiri w'Intebe w'Ubuyapani avuze ko Tokyo ishobora kugira icyo ikora kugira ngo urengere ikigwa cyigenga. Ku wa mbere Ubushinwa bwatangije imyitozo ya gisirikare ikomeye izenguruka Taiwan mu gihe umwuka mubi ukomeje kwiyongera n'Ubuyapani ku bijyanye n'ikirwa cyigenga Beijing ivuga ko ari intara yayo. Imyitozo ikikije ikirwa cya Taiwan ije nyuma y'uko Beijing igaragaje uburakari kubera intwaro Amerika igurisha kuri Taipei ndetse no kubera itangazo ry'Ubuyapani bwatangaje ko ingabo zabwo zishobora kubyinjiramo mu gihe Ubushinwa bwa bushatse kwigarura Taiwan. Igisirikare cy'Ubushinwa mbere cyatangaje ko imyitozo ya gisirikare yiswe Just Mission 2025 izaba ari imyitozo ikoreshwa mu masasu ya nyayo guhera ku wa kabiri ariko nyuma ku wa mbere igisirikare cyavuze ko kimaze gukora imyitozo n'amasasu ya nyayo ku bipimo biri mu mazi mu majyaruguru no mu majyepfo akiri uburengerazuba bwa Taiwan. Mu magambo yashiye umuvugizi w'ubuyobozi bw'ingabo z'Ubushinwa mu burasirazuba yavuze ati bino umuburo ukomeye ku ngabo ziharanira ubwigenge bwa Taiwan kandi ni igikorwa cyemewe kandi gikenewe mu kurengera ubusugire bw'Ubushinwa ndetse n'ubumwe bw'igihugu. Imyitozo iribanda ku gutegura ingabo zo mu mazi n'izo mu kirere ngo zitegura intambara, kugenzura neza, gufunga ibyambu by'ingenzi n'uturere ndetse no gukumira umwanzi. Nsoza mubwira ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov yavuze ko mu ijoro ku itariki 29 Ukuboza igisirikare cya Ukraine cyagabye ibitero by'indege z'ubwiyahuzi cyangwa se kamikaze drones 91 ku rugo rwa Perezida Vladimir Putin mu karere ka Novgorod. Yongeye ko Ukraine yagiye mu bikorwa by'iterabwoba kandi kubera ibyo Urusiya bugiye kongera gutekereza ku bijyanye n'ibiganiro by'amahoro. Lavrov yavuze ko izo ntege zose zasengwa n'ubwirinzi bw'ingabo z'Uburusiya, ashimangira ko ibikorwa bitazihanganirwa na gato ndetse ko nabo bazasubiza uko bashoboye. Lavrov yavuze ko Urusiya nabwo bwamaze gutegura aho buzagaba ibitero mu buryo bwo kwimura ku byagabwe na Ukraine. Yahamije ko icyo gikorwa gishobora kugira ingaruka ku bushake bwo kugerageza gukemura amakimbirane hagati ya Ukraine n'Uburusiya, ariko ntiyatanze ibisobanuro byari ku buryo bashobora guhindura intekerezo. Ati ntabwo dushaka kwivana mu biganiro Leta Zunze za Amerika icyakora bijyanye n'imyitwarire y'ubutegetsi bwa Ukraine buri kwitwara nk'igihugu cy'iterabwoba. Uruhande rw'Urusiya muri ibiganiro ruzongera kurebwaho. Gusa Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine yamaganiye kuri ibyo birego, yavuze ko ari ibirego bigamije gushaka impamvu yo gukomeza kugaba ibitero kuri Ukraine. Hanyuma icyamamare mu iteramakofe Umwongereza Anthony Joshua yakomerekeye mu mpanuka y'imodoka muri Nigeria yahitanye abagabo babiri mu ikipe ye kandi b'inshuti ze. Umuryango wa Joshua wemeje ko yakoze impanuka ari mu rugendo yerekeza mu ntara afitemo inkomoko kwizihizanya nabo umwaka mushya. Iyi mpanuka yabereye umuhanda munini uhuza leta ya Ogun na Lagos, umurwa mukuru w'ubukungu wa Nigeria ku wa mbere. Joshua w'imyaka 36 uvuka mu Bwongereza afite inkomoko na bene wabo mu mujyi wa Sagamu muri leta ya Ogun iri mu majyepfo y'Iburengerazuba bwa Nigeria. Abo bagabo bapfuye bari inshuti z'inkoramutima za Joshua, Nesinagami,
ndetse na Latif Ayodele nk'uko byatangajwe na kompanyi ishinzwe ibikorwa bya Joshua yitwa Matchroom Boxing. Mu itangazo iyi kompanyi yavuze ko Joshua arimo koroherwa mu bitaro aho yajyanywe kuvurirwa kandi agomba gukomeza gukurikiranwa. Umukuru w'iyo kompanyi Eddie Han yahaye icyubahiro abagabo bakomeye bapfiriye muri iyi mpanuka ati murukiri Moro Sina ndetse na Rads. Inzobere mu iteramakofe Steve Banse yavuze ko Sinagami na Rads Ayodele ari inshuti ebyiri za hafi kurusha abandi za Joshua kandi ko bombi bagize igice gikomeye ku buzima bwa Joshua. Banse yavuze ati babanye neza nawe niba atari ukuva mu ntangiriro nibura n'imbere cyane. Rads ni umutoza bwite wa Anthony Joshua naho Sina n'ushinzwe kubaka imbaraga ze z'umubiri we baba bari kumwe nawe igihe cyose. Amasaha make mbere y'impanuka Joshua yatangaje video kuri Instagram we na Ayodele barimo gukina tennis yo ku meza. Gami nawe aheruka gutangaza amashusho ari Lagos. Amafoto n'amashusho byashyizwe ku nkoranyambaga yerekana imodoka bivuga ko bari barimo yangiritse bikomeye. Adeni Oroje umwe babonye impanuka yabwiye ikinyamakuru The Punch ko imodoka mu bwoko bwa Lexus hamwe n'iya Pajero arizo zagonganye. Ati Joshua ari yicaye inyuma y'umushoferi n'undi muntu iruhande rwe. Hari kandi umuntu wari wicaye iruhande rw'umushoferi. Bari bane mu modoka Lexus. Abashinzwe umutekano bari mu yindi modoka yari inyuma yabo mbere y'impanuka. Itangazo rero na leta ya Oregon n'iya Lagos rivuga ko Joshua atarembye kandi abasha kumenya ibirimo kuba ndetse ko avugana n'umuryango we. Mbere bari bavuze ko Joshua yarokotse urupfu muri iyi mpanuka kandi ko bagiye gukora iperereza ryimbitse ku cyayiteye. Perezida Bola Tinubu wa Nigeria yatangaje ko yavuganye kuri telefone na Joshua akamwihanganisha kandi akamwifuriza gukira byuzuye kandi vuba. Tinubu yanditse kuri X ati AJ yanyijeje ko arimo kubona ubuvuzi bwiza bushoboka. Joshua yari amaze iminsi muri Nigeria nyuma kugaragara mu mukino wavuzwe cyane ku isi wabaye tariki ya 19 z'ukwezi aho yatsinze Jack Paul kuri knockout kuri round ya gatandatu. Nyuma y'iyi mpanuka Paul yanditse kuri X ati ubuzima ni ingenzi cyane kurenza itera y'amakofe ndi gusabira ababuze ubuzima AJ n'undi wese wakozwe n'impanuka iyo waje uyu munsi. Uwo mukino uvuga ko winjirije abo bakinnyi miliyoni 184 z'amadolari bagabana ubwabo mbere y'uko ashyirwaho umusoro. Amafaranga Joshua yakoreye kuri uwo mukino bivugwa n'ibinyamakuru by'imikino ko atigeze yakorera mbere ku mukino umwe. Jack Paul wasigaye yavunitse urwasaya kubera amakofe aremereye ya Joshua nimwe bwa mbere yari atsinzwe umukino w'iteramakofe. Joshua amaze gutsinda imikino 29 amaze gukina. Umwe mu muryango wa Joshua utifuje gutangazwa amazina yabwiye ko batunguye cyane bumvise iby'impanuka kandi barimo gusenga ngo Joshua n'abandi bari kumwe bakomeze bakire vuba. Umuryango wa Joshua wemeje ko ari mu rugendo ava muri Lagos yerekeza muri leta ya Oregon aho mu muryango we bari bamutegereje ngo biziyizanye nawe ibirori by'umwaka mushya.